I New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagenze urugendo rw'iminota 30 n'amaguru nyuma y'uko abapolisi bo muri uyu mujyi banze ko imodoka yitambuka kubera ko imihanda yari yafunzwe kugira ngo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atambuke. Ibi byabaye nyuma gato y'uko Perezida Emmanuel Macron yari amaze kugeza ijambo ku nteko rusange ya l'ONU, ijambo yanemereje muri Leta ya Palestine. Amashusho yafashwe agashyirwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Perezida Macron asohoka mu modoka ye akajya kuvugisha umupolisi wari ku muhanda. Hari nyuma y'uko abapolisi bari bamaze guhagarika imodoka ye kubera ko imodoka za Donald Trump zari zigiye gutambuka. Aya ni amashusho yafashwe n'umunyamakuru ukorera ikinyamakuru gikorera ku mbuga nkoranyambaga cyitwa Brit. Muri ayo mashusho, Perezida w'Ubufaransa yumvikana abwira abo bapolisi ko ashaka kwambuka umuhanda ngo ajye kuri ambasade y'igihugu cye ikorera hakurya y'umuhanda uvuye ku cyicaro cya l'ONU i New York. I'm sorry President, ibintu byose byahagaze. Hari imodoka zigiye gutambuka. Niko umupolisi yumvikana abwira Perezida Emmanuel Macron. Perezida Macron ahita aterera amaso mu muhanda uri mu busa maze akabwira uwo mupolisi ati ubwo zitaraza ndeka nambuka umuhanda turabiganiraho. Gusa uwo mupolisi ntabwo amwemerera kwambuka. Perezida Macron ahita agaragara afashe ku byuma bya barriere baba bafungishije uwo muhanda, ubundi agakura telefoni ye mu mufuka akumvikana nk'urimo kuvugisha Perezida Trump. Yumvikana avugira kuri telefoni avuga ati how are you? Wari ubizi? Ubu mpagaze mu muhanda ndarindiriye kubera ngo ibintu byose byahagaze kubera wowe. Nta majwi y'uwo barimo kuvugana yumvikana. Nyuma hagaragara andi mashusho ya Perezida Macron yemerewe gutambuka arimo aragenda n'amaguru aho kuba mu modoka ye. Akomeza gutambika akivugira kuri telefoni, akanyura ku maduka, akambuka mu nzira y'abanyamaguru. Umunyamakuru wa Brit avuga ko Emmanuel Macron yagenze n'amaguru iminota 30 yose ari kumwe n'abamucungira umutekano. Agenda asuhuza abantu, hari n'abamuhagarika bakamusaba ko yemera ko bifotozanya. Hari n'umugabo umusoma mu gahanga. Ibi byabaye Emmanuel Macron amaze kuvuga ijambo mu nteko rusange ya l'ONU, ijambo yavuzemo amagambo adashyigikiwe cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihe kirageze ngo intambara muri Gaza ihagarare. Ubwicanyi bugomba kurangira. Igihe kirageze ngo ubutabera butangwe ku banyapalestine. Igihe kandi kirageze ngo Leta ya Palestine yemerwe muri Gaza, West Bank na Yerusalemu. Ubufaransa bwemeye ku mugaragaro Leta ya Palestine. Emmanuel Macron yavuze ko igihe cy'amahoro kigeze kandi ko nta kintu na kimwe gishobora gusobanura impamvu muri Gaza hakomeje intambara. Kuwa mbere ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze zitabira inama yihariye yari yateguwe n'Ubufaransa na Arabia Saudite yigaga ku buryo habaho leta ebyiri muri Israel na Palestine. Ni ukuvuga Leta ya Palestine n'iya Israel. Ibindi bihugu bibiri nabyo byo muri G7 ari by'Ubutaliyani n'Ubudage nabyo ntabwo byitabiriye iyo nama. Ububirigi, Luxembourg, Malta, Andorra na San Marino nabyo biteganyijwe ko biri bwemere Palestine. Ubwongereza, Canada, Australia na Portugal nabyo byemeje Leta ya Palestine ku cyumweru. Amahanga akomeje kunenga Israeli kubera intambara ikomeje kugira ingaruka muri Gaza. Harabarwa abantu 65 bamaze gupfa muri Gaza kuva mu kwezi kwa 10 mu 2023. Muri Gaza inzara ikomeje guca ibintu ndetse Israeli ngo irimiraga ibitero bigamije kwigarurira Gaza byuzuye. Umujyi utuyemo abarenga miliyoni. Kuva uyu muryango w'abibumbye washingwa mu 1946, inteko rusange yawo iba buri mwaka mu kwezi kwa 9 yabaye umwanya mwiza ku bayobozi b'ibihugu bitandukanye, umwanya wo kugaragaza ibitekerezo by'ibihugu byabo ndetse n'uko ibyo bihugu byabo byumva ibibazo by'isi. Iyi nteko rusange cyane cyane ibiganiro mpaka biberamo byahurije hamwe abategetsi basanzwe bangana bagahurira mu cyumba kimwe, kandi iyi nteko yatumye bamwe mu banzi bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basura umujyi wa New York ucumbikiye icyicaro gikuru cya l'ONU. Usibye Perezida w'Ubufaransa wafashwe n'abapolisi muri uyu mwaka, reka tuvuge kandi ku bindi bihe bidasanzwe byaranze inteko rusange ya l'ONU mu myaka yashize. Reka duhere kuri iyi nteko irimo kuba ya 80. Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye yavuze ijambo kuri uyu wa kabiri avuganira cyane abanyapalestine cyane cyane abanyagaza bakomeje kwicwa n'inzara n'amasasu. Ariko mbere gato yuko atangira imbwirwaruhame ye, ubwo yahamagarwaga kuri podium yabanje kubura imbwirwaruhame ye, urupapuro yanditseho yararubuze. Mu birebana na protocole, umukuru w'igihugu cyangwa se wa guverinoma ahamagarwa kuri podium ya l'ONU asanga urupapuro rwanditseho ijambo yateguye rwashyizwe kuri pupitre ku buryo ahita atangira gusoma. We yahageze asanga ijambo bashyizeho ntabwo ari ryo yari yateguye. Yamaze amasegonda menshi acecetse bigaragara rwose ko ari wenyine. Araranganya amaso kuri pupitre ngo areba hari ku rupapuro yanditseho imbwirwaruhame rwagiye munsi y'izindi. Byarangiye abonye ko urupapuro ruraho atari urw'imbwirwaruhame yateguye.
yaje gufata icyemezo, arahindukira abwira barimo perezida w'inteko rusange y'uyu mwaka ati mbwirwaruhame bashyize aha ntabwo ariyo nateguye. Nuko bamuzanira urundi rupapuro ruriho ijambo yateguye, ubundi atangira kurivuga. Ibi byose ni ibintu bito cyane ugereranije n'ibyabaye mu nteko rusange ya Loni mu myaka yashize. Umva nk'iyi nkuru. Mu 2009 umutegetsi wa Jamahiriya ya Libya, Colonel Muammar Gaddafi, yaramaze imyaka 40 ku butegetsi. Yaburaga imyaka 2 ngo yicwe na OTAN nubwo atarabizi. Natwe ntabyo twari tuzi. Bwari ubwa mbere agiye gufata ijambo mu nteko rusange ya Loni. Yari yateguriwe ko avuga ijambo nyuma ya Barack Obama, kandi koko yararivuze, ariko arivuga mu buryo buzahora bwibukwa. Gaddafi yavuze ijambo ryibasira abategetsi b'uburengerazuba bw'isi, ijambo ryamaze iminota 100. Muri iyo minota 100 yibasiye ibihugu 5 bifite umwanya uhoraho mu kanama ka Loni, ibihugu bifite ubudahangarwa. Ati ubudahangarwa bwagakwiye gukurwaho. Ibi yabisubiyemo avuga ko bigamije kwibutsa umuryango mpuzamahanga kwikirebana no gukurikiza amategeko cyawihishe. Yasabye umuryango mpuzamahanga ko niba wiyita kutabogama ukwiye gukora iperereza ku ntambara Amerika yashoje kuri Iraq mu 2003. Usibye amagambo akomeye yaranzira ijambo, ikindi rizahora ryibukirwaho nuko yirengagije iminota 15 igenerwa buri mukuru w'igihugu cyangwa se wa guverinoma wavuga iminota 100. Iyi minota 15 bahabwa yo kuvuga ijambo yananenzwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye barimo na Perezida Museveni wa Uganda, utumva uburyo umukuru w'igihugu afata indege n'itsinda ry'amagana y'abantu bamuherekeje agiye kuvuga iminota 15 kuri podium ya Loni i New York. Ikindi kitazibagirana kuri podium ya Loni ni umwaka wa 2006 ubwo rwagati mu makimbirane ya Amerika na Venezuela, Perezida Hugo Chavez wa Venezuela mu ijambo rye muri Loni yibasiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe, George W. Bush. Atejo hashize ikibi cyari kiri muri iyi nzu, cyari gihagaze ahangaha mpagaze rwose, ndacyanumva umunuko wacyo. Ubwo yavugaga Perezida Bush wari wavuze ijambo rye ku munsi wari wabanje. Yakomerejeho anenga politike ya Amerika yo gushyigikira Israel mu bikorwa by'ubushotoranyi kuri Libani ngo byari biherutse kwica abantu 1000. Ati Amerika ntabwo ishaka amahoro, ishaka guteza intambara kugira ngo izihishemo ikora ubusahuzi bwayo nk'uko ibimenyereye. Mu myaka yakurikiyeho, Hugo Chavez waje gupfa mu 2013 yavuze ko ayo magambo yo kuvuga ko Bush ari ikibi ngo atari yanditse mu ijambo rye. Yavuze ko yatekerereje aho ngaho, ariko avuga ko koko yumvise umunuko w'ikibi kuri podium ya Loni. Ikindi gihe kitazibagirana muri iyi nteko ya Loni ni igihe Donald Trump yakoreshaga ijambo rye mu kubwira isi yose ko azasenya Korea ya Ruguru burundu. Ubusanzwe imbwirwaruhame z'abategetsi zibanda kuri politike mpuzamahanga ndetse n'ibibazo rusange byugarije isi. Mu kwa 9 mu 2017 Donald Trump yari yitabiriye inteko rusange ya Loni bwa mbere nka perezida wa Amerika. Imbere y'abandi bayobozi b'isi, ati Amerika ifite ukwihangana gukomeye ariko ikagira n'imbaraga nyinshi. Nibigera ku kwirinda cyangwa se kurinda abafatanyabikorwa bacu, nitubisunikirwa tuzasigara nta yandi mahitamo dufite usibye gusenya burundu Korea ya Ruguru. Ati Rocketman, ubwo yavuga Kim Jong Un, ari kuri misiyo yo kwiyahura we n'ubutegetsi bwe. Hadashize umwaka, Perezida Trump yabaye umuyobozi wa mbere wa Amerika wahuye na Kim Jong Un. Mukanya twavuga kuri Gaddafi wavuze imbwirwaruhame ye mu minota 100 yose, kandi yaragenewe 15 yonyine. Ibi byagutangazaga utarumva ko Fidel Castro we yavuze imbwirwaruhame ye amasaha 4 n'iminota 30, iminota 269 yose. Ni mu 1960, umwaka umwe nyuma y'uko impindura amatwara ya Cuba ishyize Fidel Alejandro Castro Ruz ku butegetsi. Uyu mugabo wari ugiye kuba umwanzi numero ya mbere wa Amerika yafashe ijambo mu nteko rusange ya Loni maze amara amasaha 4 n'iminota 30 anenga ubusumbane bwari bwugarije isi. Yavuze ijambo ry'iminota 269, abari muri sale bamwe bagasohoka bakajya kwinanura bakagaruka bakicara El Comandante akirimo kuvuga. Nyuma y'umwaka umwe avuze iri jambo, Amerika yagerageje kumuhirika ariko biranga. Ubundi inteko rusange ya Loni ni urwego rw'uyu muryango w'abibumbye rufata ibyemezo. Ruba rugizwe n'ibihugu byose binyamuryango kandi buri gihugu kiba gifite ijwi rimwe mu byemezo rufata. Buri mwaka hatorwa umuyobozi warwo kandi abanyamuryango barwo baterana rimwe mu mwaka mu kwezi kwa 9 kugera mu kwa 12. Abakuru b'ibihugu na za guverinoma bahurira i New York mu kwezi kwa 9. Buri wese agahabwa iminota 15 yo kugeza ijambo kuri bagenzi be.